E poroporoaki mutunga mai tōna marae o Te Rāhui. Kia kawea e ona hoa hahau pōro o te puia, tō rātou tangata ki te huarahi matua. Whakawhiti atu ki ngā ringa mai tai a te karapu whutu pōro o Waiapu, tētahi o ōna tino kai ngākau. Mena kaore ia e tākoro koro whāna. He tangata haere ki te tautoko i te tīma whutu pōro. Te hara, te parekarakia, te marae, ngā tīma whutu pōro, te play golf, e nā mea katoa. Ka roha ki te kraua nei. I hoki mai a Pāpā Nehe ki te wā kāinga, whai muri tōna ritaia i ngā mahi hei minita, i ngā whare here here o te motu. Dad loved his whānau here. Everything he did when he retired was always focused about the love for the haukainga people, the marae, and his whānau, the wider generation too. Nāna i tūai ngā waka i te rori toru te kaumārima, kia para ai te ara ki tōna whare karakia, a meri tapu. Ki konei ka whakahaere hia ngā karakia whakamutunga o tēnei pononga o te atua. Tupua ki tau pononga kia Nehe Kururangi Diu. Toko ono ana tamariki me te maha hoki o ngā mokopuna. Ko ōna mahi katoa i oti i runga i te hūmārie me te rangi mārie. Worship His Majesty. Ina nei ka noho mū tōna reo whai kōrero i te paipai o tōna marae, me te pātai ia mā wairā e taurima. Kua timata ke ngā wānanga me pēhea nei tātou whakaora nei ngā pae o Te Rāhui nei me wea nātu ngā marae o tātou. Kua timata ke e kore nei tēnei e noa i ngā maramatata. Koe nei ke te mate. No te marama o Pēpuere, i tae mai te kraua nei ki te whakanui i te huritau ko Te Riu o te whare karakia. I te rā nei ko ngā inui i tau ki runga i iaia, e moe ana i roto i ngā ringaringa o te atua, i tōna karakia o ki o Kingaroa. Kua moke moke Te Riu o Waiapu, o tira Ngāti Porou whānui i te ngaronga o tēnei o ngā pāpā, e waru marama noiho mai te matenga o tōna hua pūmau a Lucy. I nai nei ka piritahi anō, rāua. E te Pāpā Nehe, haere ki te matua nui i te rangi. Irena Smith, tai oro.